Ние сме пријателски народи, соработуваме многу во културата, во спортот, имаме исти менталитет, имаме заедничко минато, меѓутоа многу повеќе треба да подобриме и економијата на двете држави, на Србија и Република Македонија. Мислам дека на добар пат сме тоа да го направиме, да го искористиме нашето големо пријателство и да овозможиме уште поголемо отворање на српскиот пазар за македонските фирми и прилепски фирми, меѓутоа отворање и на македонскиот пазар за srpskite firmi i proizvodi. Meni je veliko zadovoljstvo danas što ispred Ministarstva privrede mogu da otvorim ovu divnu manifestaciju. Nadamo se da će ovakve manifestacije zapravo biti uzor i drugim gradovima da organizuju slične skupove, jer povezivanje privrede, razvoj, širenje tržišta je svakako nešto što je naš najveći prioritet. Nadam se naravno će u narednom periodu sa nama ovde zajedno stajati i predstavnici i Privredne komore i grada Valjeva i svih lokalnih samouprava, da zapravo oko ovakvih manifestacija koje daju podršku lokalnoj privredi treba i moramo da se ujedinimo. Pripreme za jednu manifestaciju ovog obima traju u proseku između 4 i 6 meseci, a veliki trud koji ulažemo svake godine oslikava se u tome što smo jedan od retkih sajmova u zemlji sa stalnom tendencijom rasta. Zato danas izložbeni prostor zauzima površinu od skoro 4500 kvadratnih metara, a izlagači nam se predstavljaju u 3 izložbene hale i na otvorenom.